Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah amo iniin panagnaan pagklasin kita niyo ha maddah kiya atasan kamo amo nain Al-Qur'anul Karim. Sumakawa focus kita niyo ha madda ini, focus kita niyo ha pagparayawsin basahan. Pagparayawsin pagbasa ha Quran mahamulya tahsinut tilawah. Aunda yang gilan niya iban sin tajwid. Sumakawa in tajwid mag-focus kaw ha hambuok mawdu. Inupamahan niya biya nasin pag mangkaw mangaji tajwid pangadjian muna hahambuok mawdu yaon in hukuman sin nun patay iban sin tanwin. Mapuas ito ang pakaw lumaton pahambuok na isab mawdu. Mapuasin hambuok mawdu ito ang panisab ko pahambuok mawdu. Ampa in pagpangadji sin tahsinut tilawah mag-focus kita niyo ha pagpareho sin pagbasa hahambuok surah sarta lilayon nato takitakihon nato hambuok bang uno na mayan in mga hukuman amin paglanggalon nato ha surah yaon. Bangaon kakitaan nato hukuman sin nun patay atawa kan tanwin lilayon nato damikyan bangong kakitaan nato hukuman sin mad din doon amin lianggal nato takitakihon nato uno in kakitaan nato hukuman din doon explainon nato ha kakausgausan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tumagna kita niyo ha suratul Fatiha. Sumakawa hadi pa kita niyo makalaton pa suratul Fatiha. Mawaya sadya ko amin dumihil maniu tiyo amin pangadjian halabay ha pangasubo uno in hukuman hukmut tajwidi syar'an uno in hukuman sin tajwid bang ha syara hukuman sin tajwid bang ha syara. In hukuman sin tajwid bang in tajwid ini bang ha lughah at tahsin tinya pagparayaw naunin hukuman sin pagparayaw sin pagbasa uno in hukuman sin tajwid bang ha syara. In hukuman niya atas dua perkala nung niya hukm tajwid al-ilmu bihi iban sin al-amalu bihi. In al-ilmu bihi in pagpangadji kaniya tinya aun siya hukuman bang mo siya pangadjiun damikyan aun de sa hukuman niya bang kaw magparagbos kaniya al-amalu bihi. Hukuman niya atas dua perkala pagpangadji iban pagparagbos. In pagpangadji al-ilmu bihi fard kifayah. In hukuman sin pangadjiun mo siya biya na sin matuko pa madrasah mangadji tajwid atau akan bangaon mga pagpangadji tajwid ha ka masjiran matukaw umati sin tajwid atau kumawa ko tuod guro mo khas maghindo kay mo in hukuman niya yan fard kifayah. Atin niya bangaon na hambuok himati sarta nakahati sin tajwid din doon hakaw man matanak na in pardusahan pakaibanan wala na kaya wajiban ning kaibanan. Sumakawa bang isa buhay roon hambuk kaw man niyo misan da ko man hambuok himati nangadji sin tajwid na malapain katan magdusain katan. Al-amalu bihi in pagparagbos kanya uno isabin hukuman sin pagparagbos kanya tinya direct paragbosom mo na siya unin hukuman niya long niya al-amalu bihi in hukuman sin pagparagbos kanya fardu ain ala kulli muslim hakatan muslim fardu ain hakatan muslim sibo da in ama in ina in anak in apo in katan kaya wajiban magparayaw sin pagparagbosin atau akan magparayaw ha pagbasa sin Quran sawab amoy tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
warattilil Qur'ana tartila. Iban parayawain, iban basahain Quran sin pagbasa sa sawa-sawa. Bayinhu bayanan. Suway pasawahon in pagbasa sin Quran. Hatin niya hidihil mo in katan hak niya. Itunay mo in katan hak. Sin tiap-tiap huruf bangko magbasa sin Quran. Nain hukuman niya ito bangko magbasa fard ain. Tinya kaya wajiban in katan. Amo ito in hukuman sin tajwid, hukmu tajwid syar'an atas dua perkala. Al-ilmu bihi fard kifayah, in mengaji kania fardu kifayah, iban mag-amal kania fard ain ala kulli muslim, fardu ain tinya wajib hakatan muslim, fardu ain hakatan muslim. Hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Iban basaha in Quran sin pagbasa sa sawa-sawa. Sumod kita niyo pa surah amuin pangadjiun sin kita niyo. Habihaon amo na in suratul Fatiha. Sawab tumagna kita niyo ha suratul Fatiha, mapuas din dito. So in kawaon na to amo na in mga surah hawpo biya nasin suratul Nas, suratul Falaq, Ikhlas iban sin kaywanan pa. Mga surah hawpo pangadjiun na to hambok. Bihaon suratul Fatiha sumagawa aon mga suway na to hatihon hadi ta pa mabasa in suratul Fatiha. Ingaton na to sawon na to din suratul Fatiha ini aon siya mga kangan-nganan. Mataw din mga kangan-nganan niya. Kangan-nganan amo in nasabot siya ha Quran, iwan nasabot ha hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then ha mga ngan sin suratul Fatiha ini panagnaan Al-Quranul Azim. Al-Quranul Azim in Quran sa lagu-lagu atau kan sa taas-taas. Al-Quranul Azim. In hikarwa niya sab'ul mathani, 7 ayat pagbalik-balikan. Biasing kita na to in suratul Fatiha aon siya 7 ayat sarta kingatan na to in suratul Fatiha yaon biya balik-balikan na to. Sa kahaba kita ni sumambahayang amuin biya basa na to. So long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, wayruun sambahayang sin hambok tao, bimakna di tay maon in sambahayang sin hambok tao, adi niya basahon in suratul Fatiha. Dena sa wabet to bangko mag sambahayang biya balik-balikan mo in hatiap-tiap rakaat in suratul Fatiha. Buk din ang mga ngan niya sab'ul mathani, 7 ayat pagbalik-balikan. Quran. Then ang mga ngan niya Quran, as-salah. Inhatihan sin Quran niyon, Quran ina sin Quran. Ubos as-salah in sambahayang ambok pa rin ang mga ngan niya alhamd. Ubos kitab ina sin mga kakitab-kitaban. Al-wafiyah in jukup. Ar-ruqyah in tawal. As-shifa in obat. Amo yato in den ha mga ngan sin suratul Fatiha. Mga maalumat halawman sin suratul Fatiha. Mga pangadjian halawman sin kapangadjian ta suratul Fatiha. In suratul Fatiha tartib panagnaan sura sura panagnaan kawakan mo halom sin Quran. Siya in sura panagnaan halom sin Quran. Hangkan na ngiyanan siya suratul Fatiha. Fatiha.
dain ha fataha. Suratul Fatiha. Bimana may tayatungyanan siya suratul Fatiha, ambok din ang mga ngan niya suratul Fatiha. Sawab bang mo ukabon in Quran, impanagnaan surah, kakitaan mo. Ang kitaan nyo rin di, the opening. Inya, amoy tinhatihan sin suratul Fatiha. Nabang kau umukab sin Quran, impanagnaan. In panagnaan surah, kakitaan mo, amon hain suratul Fatiha. Ang na tiyawag siya Al-Fatiha, Suratul Fatiha. In Suratul Fatiha, aon siya kauhaan tag siyam kalima halom niya. 29 words. Aon siya kauhaan tag siyam kalima. Iban in taod sin huruf niya, bang mo itungon hambuk in huruf niya, hanggatos katluan tag siyam. In taod adadu ayati suratul Fatiha, in taud sin ayat sin suratul Fatiha, ito in taud niya. Adadu ayati suratul Fatiha, sab'a. In taud sin ayat sin suratul Fatiha, ito in taud. Sarta in suratul Fatiha ini nanaog siya ha Makkah. Tiara siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hahula Makkah. Nazalat ba'dal muddathir. Piara siya. Piara in suratul Fatiha ini puas sin suratul muddathir. Puas sin suratul muddathir. Ubos ito before sin hawala panaparain suratul Masad. Bimana hapartangahan siya sin suratul Muddathir iwan sin suratul Masad. Piara na munain Muddathir, puas ito piara na in suratul Fatiha. Pagpuas sin suratul Fatiha, ampa nanaog in suratul Masad. Bihaon, sumod kita niyo pa surah pangadyon sin kita niyo. Amo iniin katiluakan sin suratul Fatiha, kikita na to biyaw na screen. Nagtagna siya ha bismillah. Amo ito yung panagnaan ayat niya, yung sambil pagkahinapusan niya, 7 ayat. Magtagna kita niyo ha pagbasa sin isti'adha. Sawab amo yung tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha qara'ta al-Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Bang mo bias sa Quran pag pangayo kaw pagpakatilibon kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala dain ha syaitan lianat. Basahon na to in suratul Fatiha, tagnaan na to ha isti'adha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u in ain subay siya aon pa kuan-kuanon mo siya, subay mo siya amoin pa longsin Tagalog diinan mo siya. Bukon di siya kugdanan basahon mo long mo au, di sab kugdanan basahon mo siya a'u subay duwa in hamza normal in pagguwa niya in ain a'udhu dal in dal yaon subay mo gwa-gwaon tiyo-tiyoin dila mo hasupaya malabtik mo marayaw in dal. Sawab bang di mo pawaon in taraf duhol sin dila mo yaon, di mo malabtik mabuntul in dal. In pagbasa kanya a'udhu billahi lam. A'udhu billahi in lam, in huruf lam ha lafdhul jalalah atau kan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya dua hukuman. In hukuman niya hambuk din ang mga hukuman niya amuin parakmulun in hambuok panipison. Tinya hukuman marakmul
biya na sin la, iwan sin manipis biya na sin la. Tinya aun waktu numipis siya aun waktu rumakmul in lam din doon. Ang kanaong karunguan na to magbasa yung ni Allah, Allahu Akbar, Allah, Allah. May ta ito pasalan aun isab bismillah, la, iwan la. May ta ito nasawab in lafdhul jalala duain hukuman niya. In lam halafdul jalala duain hukuman niya. Marakmul iwan sin manipis. Na impangasubo ko no mo kaingatan sin in lam halafdul jalala marakmul atawakan manipis. Kaingatan mo siya bang siya marakmul atawakan manipis doon ha baris haunahan sin lafdul jalala. In baris din doon haunahan niya kasra. In baris haunahan niya kasra. Bang in baris haunahan sin lafdul jalal atau akan ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasra, in hukuman sin lam din doon manipis. Tumtumun na to, bang in baris haunahan sin lafdul jalala kasra, in lam halafdul jalala manipis. In pagbasa kaniya, a'udhu billah, di kugdanan wasahon mo, a'udhu billah. Subay a'udhu billah. A'udhu billahi minas syaitan. A'udhu billahi. Ha. In hukuman sin ha. In ha din doon, magguwa siya rin ha gunggungan. Amin ini. In guguwaan niya yan sibo iban sin hamzah. In ha iban sin hamzah sibo in guguwaan niya ha gunggungan tampal pa bawa. Gunggungan tampal pa bawa. Iban sin ha normal in pagguwa niya. Di man jari gipit-gipitun mo long mo a'udhu billahi hi. Di ito kugdanan. Suway siya a'udhu billahi ha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu billahi minas syaitan. Inta den di marakmul. Iban di desab kugdanan basahon mo syai'ata subay syai'ta. Di manjari panipisun desa binta long mo a'udhu billahi minas syaita. So yung pagbasa kanya syaita. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Hamim. Subay pagbakon mo in dua higad simud mo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. In lam din doon biasing kaya pangadjian takaina. Bihaon kaya ngatan tana bangunin hukuman niya. Marakmul atau manipis. Sabab sin kaya hatihan takaina. In pangilahan kaniya. In pangilahan kaniya amuin baris haunahan niya. Amu ito ay hukuman niya manipis. Bismillahirrahmanirrahim. Amuin in ha. Amin gipitun mo siya tiyo. Amu bismillahi. Amu yaw nimpiag biddaan sin ha iwan sin ha. In ha biha ini. In ha bihan ha Allah. In ha bihan. In siya yan. Normal in guwa niya. Ha. Ampain ha yaon. In ha bihan dagbus niya. Gipit-gipitun mo siya. Sawab hagunggungan day sab siya gumawa. Sumagawa tampal pataas. Tampal pataas. Yung hataasin ha iwan sin hamzah. Hagi tungan sin gunggungan. Bismillahirrahmanirrahim.
In kahinapusan niya ini maddul pagtawagon siya maddul arid lis-sukun. In maddul arid lis-sukun manjari siya 2 harakat, manjari 4 harakat, manjari resab 6 harakat. 2, 4, iwansin, 6. Sumagawa bangkaw timagna ha 2 harakat subay in katan ayat yato basahon min maddul arid lisukun 2 harakat. Bangkaw timagna 4 damikyan subay 4 katan bang 6 subay 6 katan. Di manjari magdukaing-dukaing. Basahon mo yung panagnaan arid lisukun 2 harakat ubos ito hikarwa ayat 4 ubos ini katwa ayat 6 di manjari bihat to. Subay bang long mo 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So ibet to. Bang isab long mo 6 pahabaon mo tuod. Nasubay 6 dehab katan. Mo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biatin hantang niya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. In lam din doon. In lam, iwan sin mim. Sibo in sifat nila. In lugay. Sibo in sifat nila halugay. In sifat nila yan. Pagtawon on din ang mga sifat nila. Bayniya, atin niya. Din ang mga sifat nila. In sarang-sarang. Sarang-sarang. Bangkaw, maglabtik ka niya. In tingog mo, di manjari. Malugay tuod. Nung mo alhamdu di manjari bihat to atau akan mas sapat to di sablong mo alhamdulillah di manjari bihat to sumakawa sarang-sarang alhamdulillah bihatin hantang niya alhamdulillah lillah in lam din doon yari ni sabkya balikan manipis siya may ta pasalan sin baris sin haunahan niya yaon kasra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maddul arid lisukun. Ikaw na in magparagbos ka niya bang pilain kabayan mo. Bangin kabayan mo 2 na 2 harakat katan. Bang long mo 4 harakat katan. Sumagawa in para kako in malingkat bang in aun hukuman sin mad din doon 2 4 atau 2 4 6 mas malingkat dito kaw ha partangahan 4 ubos bang aun isab kay banan kakitaan mo biya na si mga wajib muttasil aun day sab 4 niya papagsibon mo 4 supaya di ko mahilo. Supaya di ko mahilo kaniya bang how uno na in harakat sin mad ini Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim in ra aun day sabsiya hukuman in ra in hukuman niya aun waktu marakmul aun desa waktu manipis sumagawa din di hal ini in hukuman sin ra din di marakmul ar-ra ar-rahmanir rahim yari nisab kaya balikan in maddul arid Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Maliki in imma rendi 2 harakat Maliki yaw supaya kita majaga ha kaf ini in baris niya kasrah in baris sin kaf din doon kasrah sawab aon pagkarunguan sin kita magbasa malik yaw. Artinya hinangon nila sukun. Malik
yaw bukun bihat tu sumagawa maliki yaumiddin maliki yaumi bang hawaw subay mo patajok-tajokon in higad simod mo patajuk-tajukon mo siya tiyo-tiyo. Lang mo yaw maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in supaya siya diin-diinan mo tiyo-tiyo dan iya sababin niya on bang bista-bistahon inya niya duwain taod panagnaan sukun ini karuan niya fathah iyyaka na'budu in ain bang siya sukun in pagbiddaan ni bansin hamza in hamza bang humundong ka niya sukun lang mo wayroon na tingog dumakan ampa in ain bang humundong ka niya halan sukun aon karungukan mo tingog niya dumakan lang mo na bukon siya na suway siya na aon tingog dumakan tiyo iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu then di hado ini aon di sa pagka dungukan ta pagbutangan mad then doon sinway roon mad niya in pagbasa ka niya subay ikaw dumayrek hawaw iyyaka na'budu wa bukon siya iyyaka na'budu bukon bihat yung pagbasa ka niya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inta dan di manipis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim inha dan di normal yung guwa niya bukon ayaw mo siya gipiton sabi bihat to ha pa in dan di ihdinas siratal mustaqim ingaton na to huruful hijaiyah aun siya bang aun siya yan pag yanon long niya huruf marakmul iban huruf manipis in sad lamod siya rin mga huruf marakmul sarta in sin lamod siya rin mga huruf manipis bang mo kita hang kaanggilan da sila sad iban sin sumagawa misan pa isab sad in misan pa ba mga letter sin alphabet S misan pa siya S in dagbusan niya sa inya on in sad yaon S marakmul siya nang bukisab S manipis sa iban sin sa ihdinas siratal mustaqim iban ta iban sin ta in ta lamod din ang mga huruf marakmul in ta lamod din ang mga huruf manipis di man jari papagsibon mo lang mo ihdinas siratal mustaqim di sumagawa ihdinas sad marakmul was sirata in ta marakmul was mus den doon manipis in sin manipis in ta manipis desab ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim sad marakmul an ra den di inhal niya marakmul biasin kaya pangadjian na to in ra
aun waktu marakmul aun waktu manipis. Sumagawa hal niya ini ha biya ini dagbusan in ra kaya barisan fathah in siya ini marakmul. Terus dua harakat ihdinas ihdinas siratal ladzina siratal inta dan doon marakmul desab. Siratal ladzina in dhal dan doon in duhul sindila mo hapar tangahan sindua ipon mo. Atinnya lup guaon mo tiu in duhul sindila mo siratal ladzi siratal ladzina an'amta in nun iban sin mim partangahan in lukay niya di manjari malukay tud an'am dire sa manjari masapat tud an'am malukay iban sin masapat long mo an'amta di manjari beto sumagawa sarang-sarang an'amta beto siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ghain in ghain dan di marakmul ghain di marakmul iban sin dad gha ghairil maghdubi ghairi ain ra dan di amun na iniin upamahan sin ra manipis in ra dan di kaya barisan siya baris baba dan sa beto in hukuman sin ra dan di manipis amparen di hara sirata dan di hasirata marakmul pag-abot dan di ghairi in ra dan doon manipis ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin in hukuman sin mad dan doon dal yun in hukuman niya maddul lazim biya din kay in maddul lazim mataw din bahagian niya sumagawa di tanato biya mga taki-taki na supaya di kita mahilo sumagawa hambok din ha mga pangilahan mo si maddul lazim bang in po asin mad yon tanta ereson ta in mga sulat in mad din doon hadad yon nakikita na to rin doon puasim mad aun siya tasdid nabang ko makakita uno-uno na kalima kakitaan mo siya kalimat halom sing Quran puasin mad in simunod ka niya tasdid in hukuman niyan maddul lazim in habaan niya unum harakat ang kana mahaba in pagbasa sin dad ubos to puasin mad bang mapo kaya tunay mo na inhak sin mad din doon nabasa mo na siya waladdall na ang pamugwaon in dua lam isa panagnaan lam sukun in hikaru lam baris baba waladdallin bukun waladdallin bang mo bias sa waladdallin bimakna hambuk din lam din doon mayroon tasdid waladdallin sumagaw incorrect pagbasa kanya waladdallin aun kita maddul lazim ubos aun kita maddul arid lisukun nabang in pagbasa mo si maddul lazim in unum harakat ubos in pagbasa mo sin maddul arid din di upat harakat bimakna unum iwan sin upat hangpu harakat katan ha aun ha mad din di aun hangpu harakat ha kalimah dallin alhamdulillah matalus na to na biasa in suratul Fatiha dito na sadya
patubtugon sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala bangon mga pangasubo o mga pangasubo insyaallah open yung pagpangasubo insyaallah ta'ala jawaban na mo ha kausgausan wabad assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh